Halo, suaranya. Emang gak ada suaranya. Ada suara apa? Gak ada suaranya. Apa emang mau aku? Emang mau dengar suara aku? Aku habis mandi, guys. Habis mandi. Siapa di sini bocil minyak telon yang udah mandi? Siapa juga yang belum mandi? Bocil minyak telon disuruh mamanya mandi nggak mandi-mandi. Aku kak masih belum mandi. Ih, belum pada mandi. Mandilah kalian tuh. Ih dasar masa udah mau maghrib belum mandi. Udah gak usah pakai lipstick lagi. Aduh, rambut aku masih pakai. Habis main layang-layang. Oh, masih ada ya bocil yang habis main layang-layang. Bocil sekarang kan mainnya FF, gak main game layang-layang. Bocil sekarang tuh mainnya FF, ya kan? Gak ada suaranya. Ini ada kan? Tim code-nya, Kak. Ya udah nih langsung tim code ya. Tapi yang nge-like masa 50 orang doang? Ayo deh sampai 100 like, guys. Ayo bantu like-nya baru aku langsung tim code nih. Aku live telat ya, guys, maghrib ya ampun. Setiap yang kulakukan untuk dirimu bagai berlalu bila dirimu tiada ku rasa iba. Like-nya, iya like-nya, yo like-nya sampai 100, ayo bisa nih. Bisa nih like-nya sampai 100, udah ini mah bisa. Dah, tunggas kita kalau like-nya udah 100 nih pokoknya. Siap-siap ya. Ntar sipsain tim code ya, Kak. Aku mau mandi dulu, sholat ya. Oke. Ayo, mana nih like-nya nih? Ayo, 20 orang lagi nge-like. 17 orang lagi like. 17 orang lagi like. Ah, bosan ntar aku edit. Hihi, jangan bosan lah, aku jelek tau. Dah ya, mari kita mabar. Siap-siap yang pengen mabar ya. Aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. 04999917. Nyanyi yang keras dong, Kak. Jangan ah. Nanti aku dikatain mulu tahu. Pas sampai kapan live-nya? Sampai tahun depan. Mending main ML aja yuk. Nanti malam main ML-nya ya, Ozzy.
Kalian udah pada maghrib ya? Tempat aku 10 menit lagi maghrib. Halo, Makasih Kak. Raka. Bocin. Halo, belum on mic Halo, guys. Kak. Iya. Ih, ini bagus sayapnya. Itu apa? Oh, dia punya sayap guys. Itu tas ya? Itu tas ya? Bagus guys, ada sayapnya. Top up itu Kak, top up. Top up itu tas bukan sih? Battle Royale, bertempur dengan gaya. Itu tas atau baju? Tas itu. Kerja bagus. Oh, bisa ya pakai tas di itu? Di apa namanya? Bandara. Buat yang minta main ML nanti ya, nanti malam kita main ML, oke? Wah, ada musuh, musuhnya nyampe duluan. Maaf. Wow. Tas bonus top up. Oh. Masih main Kak, ada. Zona aman. Iya masih main tapi aku nggak udah susah bikin konten. Coba bikin konten nabrakin orang di ranked Tolong aku. pakai karakter Misha. Emangnya beda ya kalau nabrakin pakai karakter Misha? Tolong aku. Wah. Kenapa itu ada yang kenok? Jauh banget. Ya, nggak ada es kepal nih. Nggak ada es kepal. Aku coba aja kali ya. Jangan nanti mati. Tolong aku. Jangan nanti mati. Iya nih mati aku. Tembakin dong. Epit, itu. Konterin aku. Ya, gagal. Bilangin ya kan aku mati. Ya, kok pada mati. Maju ke zona aman. Ya udah deh, aku looting dulu aja deh. Ada musuh nih kurang ajar ganggu-ganggu terus. Oh, di situ. Syukur kenok. Kak. Ya, headshot. Kabur lah, anjing. Kabur ya. Jangan spam ya, guys. ML Oh, kan jangan ML-nya aku, nanti ya, Tri. Tolongin aku dong. Hidupin kami ya. Tenang aja. Ini di Sabar sini ya, guys, sabar. mabar dengan para bocil. Kak, siapa? Hah? Kenapa Pak? Live. Banyak terpenggalan. Bang Joker nggak tahu kemana. Dia kayaknya lagi ngajar ngaji deh. Dia tuh guru ngaji guys. Bang Joker guru ngaji tahu guys. Katanya dokter sunat. Iya, dia kan guru ngaji. Dia juga ini tukang sunat juga. Nah itu dalamnya situ. Ayo. Oh iya, untuk kalian yang butuh jasa sunat bisa hubungin Bang Joker ya guys. Ya guys, nanti dipotong semuanya guys. Dijamin kalau dipotong sama Bang Joker nggak sakit. Paling rasanya kayak pakai gergaji aja. Sudah pasti main EO tapi suka nonton Kasarga main FF.
Ayo Azir, ya mati. Sayang sekali ya. Ayo Azir, kita main ML. Buat kalian nih yang udah bosan main FF, yang udah gak main FF, kita mabar ML karena aku main ML sekarang, guys. Karena aku sekarang main ML. Dipotong sama Bang Joker. Dijamin apa dipotong sama Bang Joker dijamin hilang semuanya, guys. Jadi rata kayak cewek jadinya. Oke. Siap-siap lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mana? 0637 317. Sekali lagi guys, nanti habis ini sholat kita guys. Tapi keburu ngantuk. Besoknya saya kasar dia main jam 23. Iya nih, aku harusnya ini live-nya tuh siang ya guys. Kenapa pindah Kak? Pindah apa Raden? Apanya yang pindah Raden? ML jam berapa Kak? Mungkin jam 11-an. Malam banget ya. Ya udah main skip 3 game dulu ya. Ini aku belum lihat lagi. Aku baru tahu. Baru ya. Aku belum sunat Kak. Gimana nih? Oh bisa suruh bapakmu hubungi Joker ya. Kalau pakai jasa sunatnya Bang Joker dijamin langsung Kak, hilang kenapa topeng semuanya. kita sama, Kak? Apa? Kenapa topeng kita sama ini? Kamu ikut-ikutin. Lah, kok aku? Ya, kamu ikutin aku. Battle Royale. Jangan terlalu Bertempur malam. dengan gaya. Iya, Eka. Semoga aja nggak terlalu malam ya. Sekarang nggak ada challenge, Kak? Nggak. Rugi belajar pakai sniper. Ya, kan challenge-nya beda-beda aku buatnya. Kadang apa? Gak usah ngekill, kadang challenge AWM, kadang challenge pistol gitu berubah-berubah. Nanti challenge-nya lagi nanti. Sergia game serba bisa, idaman banget buat para gamer. Sergia sendiri beda support-nya. Ya. Aku main ML juga. Cuman yang aku masih jadi apa? Masih kurang jago itu main game petualang, guys. Game petualang tuh aku bisa, cuman aku bakalan lambat untuk tamatinnya. Makanya aku belum main game petualangan lagi, guys. Gak tahu kenapa nih aku lambat banget tamatinnya. Bang Joker aja sehari 2 hari udah tamat. Itu udah musuh yang udah nyampe, guys. Krono. Di mana? Krono bukan sih? Bukan ya? Salah lihat. Bukan Aku itu. nggak pakai Krono. Aku pakai si monyet. Wukong, Bos. Bang Jokernya nggak ada, nggak asik kak. Dia lagi ngajar ngaji guys, dia guru ngaji. Dia tuh suka ganti-ganti profesi, suka ganti-ganti profesi dia tuh. Ah ngelik lagi. Tunggu. Kakak ada musuh, Kak. Aduh aku ngelek. Tunggu Ain, tunggu Knock Ain. satu. Nice. Gila sih. Kalian masih bisa nonton nggak? Maaf, Kak, aku noob, Kak. Coba bilang arah-arah kak. Ada musuh lagi. Dia ngelag. Jagain. Patah-patah nih ya. Sabar Kak, aku datang. Udah ngelek patah-patah lagi. Sama, Kak. Enggak ada yang gua. Di mana, Kak? Ada WM mantap. Iko parah banget nih ngeleknya. Kenok lagi, Cok. Kenok banyak.
Ayo jagain. Ya, Wifi jagain. aku. Oh, kedip-kedip gitu sih. Ya, terpental, guys. Ya, aku terpental. Apa ini? Jadilah pembalap jagoan. Ini ngapain? Ganti mobil. Ini tuh ada game balapannya atau cuman apa, guys? Cuman ngisi doang. Guys, aku terpental nih. Waktunya bayar IndiHome. Mana ada ini IndiHome-nya ini, aku mah bayar terus. Gimana nih, guys? Ayo Kak, lagi nih. Ajan maghrib dulu deh, guys. Maghrib dulu ya. Itu misi dapatkan skin mobil, Kak. Oh, skin mobil. Yaudah deh, guys, aku azan dulu ya. Aku nggak off kok. Masih lanjut jalan. Sholat dulu, guys. Bye-bye. Mana ya? Alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
jack it up.
Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama. Dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang. Dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerja sama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama pentingnya dalam mengantarkan tim menuju kemenangan. Tunjukkan keahlianmu. Jika merasa yakin dengan keahlianmu, jika sinergimu solid dengan semua rekan tim, tak peduli bersama siapa kamu bermain, sistem rank hadir untuk pemain sepertimu. Rank di Valorant terdiri dari berbagai tier. Memenangkan pertandingan atau bermain luar biasa baik, membawa pemain menaiki tangga rank, menggapai puncak mode kompetitif tingkat tinggi ini. Singkatnya, jika kamu menyukai game yang dinamis, penuh taktik dan strategi, dengan banyak agen unik berkeahlian, latar belakang, kepribadian, dan gaya tersendiri yang menitikberatkan permainan tim, tempat keahlian, dan kerjasama menjadi kunci, mungkin Valorant adalah game yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Unduh game dan mainkan gratis. Temukan gaya unik kamu dalam bermain Valorant. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Shopee COD, Shopee COD. Pasti dijamin aman. Pakai Shopee COD. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. So alive, make it last forever. Stop in time, yeah, I surrender it. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Can
want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear Fill me out with your smile, while the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out where I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Safe and sound.
Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam laga FPS taktis tiada dua. Makin dalam pemahamanmu, makin seru permainanmu. 2 tim, 5 pemain per tim, 13 ronde menuju kemenangan, 1 nyawa per ronde. Pertahankan dan serang lokasi. Kumpulkan uang di sepanjang pertandingan, gunakan untuk membeli senjata, perisai, atau ability. Teman akan selalu melindungimu. Untuk merebut kemenangan, pemain harus bekerja sama. Dan bermain bersama teman adalah pilihan terbaik untuk bersenang-senang. Dan berkoordinasi dengan kompak untuk menghabisi tim lawan. Rekan tim dan kerja sama tim adalah pilar Valorant. Peran apapun sama pentingnya dalam mengantarkan tim menuju kemenangan. Tunjukkan keahlianmu. Jika merasa yakin dengan keahlianmu, jika sinergimu solid dengan semua rekan tim, tak peduli bersama siapa kamu bermain, sistem rank hadir untuk pemain sepertimu. Rank di Valorant terdiri dari berbagai tier. Memenangkan pertandingan atau bermain luar biasa baik, membawa pemain menaiki tangga rank, menggapai puncak mode kompetitif tingkat tinggi ini. Singkatnya, jika kamu menyukai game yang dinamis, penuh taktik dan strategi, dengan banyak agen unik berkeahlian, latar belakang, kepribadian, dan gaya tersendiri yang menitikberatkan permainan tim, tempat keahlian, dan kerjasama menjadi kunci, mungkin Valorant adalah game yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Unduh game dan mainkan gratis. Temukan gaya unik kamu dalam bermain Valorant. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. Yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.
point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me. Waktu kecil, aku punya mimpi besar. Keliling dunia dan lihat tempat-tempat yang menakjubkan. Awalnya aku nggak pede. Lalu, ku beranikan diriku untuk pancarkan kilauku. Ku ubah passion menjadi profesi. Dan kini, aku bisa bagikan mimpiku kepada dunia. Setiap Sunsilk beri akses pengembangan diri untuk dukung mimpi perempuan Indonesia.
You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. You're shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. Follow me down, there's no one around. Lay back and take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Shining forward, the wind is cold. You must return to the wild. Shining forward, the wind is cold. You must return to the wild.
I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms. Feel it in your legs. Feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go. Just let your body go. Just let your body go and move to the rhythm. Now we won't go back home today, until the very last hour. We still got few more days to slay, it's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Feel it in your arms, feel it in your legs, feel it on your fingertips and feel it in your head. Just let your body go, just let your body go, just let your body go and move to the rhythm. I wonder what went wrong today, Why do I feel like I linger? Linger between the words you say, say the words you remember. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again just to set me free. Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby? Why do I love the way you always leave me? Why do I, baby? Why do I love the touch but never love the feeling?
Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out.
does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside